Gundên Sûrçiyan eva dikevîte pişta gereka azadî û bi gundê Umar Xuşan dest pê dike ta digehîte gundê Zêrav û Serkevrî. Zêdetirî sîh gundan li xwe digirît kema wê çendîn sala ye. Ti jî tasa û kend û kûr bûye û welatiyên wê deverê jî wiha dibêjin. Ke li demê helbijartinan, layinên siyasî, peymana durustkirina vê rêkê bi me didin. Belê bêencam bûye û hind welatiyên dî jî wiha diyar dikin. Ke wan çendîn şehîd li şerê dijî tîrûrê dayne. Belê hiç xizmetguzarî bi wan nehatîne kirin. Amerika Peter Sigunda ve veya منطقة مسورتيا كشارع هم شارع منطقة تكرتين هم عاشدة جو تكرتين بس سورتي ممانيا روجا دهات ودان داني دان جو خو بدن دير مو شارع تكن دير خدمتان جو كن خدمتي وين نابيني بس ما تحيواني بيني وقوت نوانو وقوت روجا الله كنا لو بأمسي تلقوندي حتى تيجي سالكابر وسولكاو خواري قبيلاني وأمسي تل قند بيمنتين أما بين صالة واسعي مخراي هو يعني الرجام صار ذاتين يتسينا واكلو قرينا بقى تسيارة بو منا من عباد حتى بيدا كاس يك خلينا كده خدان ده زاقع مقام تو خواري يقول دي تيكم تسينا كده حتى أجسري ما بين صالة كده زستان كاس ناشي بحري يعني تبيدا كيشينا قلت أم بتيكن Sererayî ziyangehandin bi otomobîlên xelkê wan gundan ji xirabiya rêka wan rojane bi dehan otomobîlên cûtiyarên wê deverê. Bû gehandina berhemên xwên kuştûkalî rû li bajêrê Akrê dikin û xirabiya rêka wan kartêkirin li ser karê wan jî kiriye. Gundê seyarê me xir xerab bûn û xir tevdîk bûn ber vê rêkê. Otomobîlê seyarê merazim kete cî rêsî. Quran ev sika xir şikest kestin. Gelek bêjaz bin. Ev gundê xarê xir felahet û tiştin gelek nûrê barî xwe giran kin seyarê. Ev tama Quran hemû tişt çolê. أما سعري إنه يعني مدي مانجا شخر دي لا استقراب سعري دي بس الشارع منطقة سوتة هم مجمع نقول بس سعر التابش ما كاس هندي سوتة شهيد ندانا برو نيفاي شهيد كردستان سوتة Rêka Sûrçiyan hind li wê ji ba rêveberiya Rêkoperan hatiye durustkirin. Belê beşê here jûrê wan û digel pira serekî ya wê rêkê wek qûmaya vew li werzê zivistanê çendîn caran rêk dihête girtin û xelkê wan deveran jî li Akrê hatîne veqetandin bû çendîn rojan. İsmaîl Seîd, Kanalê Badînansat, Devera Sûrçiya.